Kei te whakahe e tētahi o ngā uri o ngā titoa, raukawa me te atiawa I te mahere hanga huarahi a te manatū waka ki runga I ngā wāhi tapu o ōna mātua tipuna. Hei tāna he tō muri rawa no te tainga atu o te mahere a te manatū waka ki aia. He whenua tuku I ho mai ngā mātua tūpuna, no reira e hara e ni whenua mo te hoko atu. Mā te kawe ki te kōti whenua Māori te rea pēa ka puta he hua. It's ancestral land coming down through Wiprata te Kākaukura, who was a very significant landowner and person in the Waikanae area. Te kaumano e ka te rahi o ngā whenua hei tā Patricia Grace I roto I ngā ringaringa o te iwi I mua. I nāi nei, ko taka mai ki te kotahi ira whā eka. Noa, kei raro I te mana o te iwi. Te tino pāpauri no ngā wiki tata ake nei, ka whakapā au te tari o te manatū waka kotahi ki aia. Of those, 10,000 acres, this little bit that we'll probably go and see today is the only little bit left of the Ngārawa block. And I think that's significant for our family, our hapu, ourselves, my own family personally. Tā piri atu ki tērā ko ngā urupā anō kangaro ki te ea te hiehia a te mini te manatū waka kotahi a Stephen Joyce. Ka hora he horahi matua ki konei. Of the land that was put into Wiparata's charge, enough has been taken in the past. We don't want to see this going as well. Kei tua ato te puke I muri a hau nei hei tā Patricia Grace ko ngā wāhi tapu me ngā urupā o ana mātua tūpuna. Te wāhi e kore ai e whakae ki hanga I herori ki runga. Ko te kia te manatū waka ki te heria e tēnei take I te kōti e te iwi ka tatari rātou, kia taurano kātahi ka timata rātou ki te hanga I te rori. Hei ngā wiki e tū mai nei, ka hui tahi te iwi me ngā rōpū kai te whakahe I te mahere a te manatū waka kotahi. Joe Glenn, te karere.